Ebugoholo nabone nye bantu balayi sana. Eze nejile khumukhesia balalundi musabe nande lukendo lwe kaundi ya Bungoma khwenya khwanjile ebugoholo nene. Munafukila khukende fwezi. Khunacha fwezi. Munambe kazi yo mukholele kazi. Nesese mukhamanyile bulayi ese niye timu Wanyonyi. Timu Wanyonyi esese sayi ndi mbunge wa Westlands Nairobi. Lakini esese omwana wenyewe Bungoma nene. Ese nasome Kibabi mwalimu wange kaba Sakayo Simiyu Imbombo amabuza mbugoholo muno ita. Semumanyile mungo mwewe. Semumanyile bana bewe. Nono mwene oyu kaba mwalimu wange. Nemayi omulozi we oyoyo senge wange ni. Noleze nijile neno kwijile mukanisa lakini nijile lundo khumukhesia lundi nenyile mumanye mumbone timu niye ino sali okundita mwawulile. Noleze musaba ya na kwamba tukiendelea mbele mimi nataka niwafanyie kazi ya kaunti ya Bungoma. Ile mambo ambayo hamujafanya hamujaona for the last 15 years. Tunataka tufungue hizo milango, watu wetu waanze kuona uzuri wa ukatuzi. Pesa ya kaunti itoke kaunti ikuje huku mashinani. Sawa sawa? Tukue na barabara, tukue na maji, tukue na afya kwa watu wetu. Maulile balimi nabone mwalimile muleka mahindi mulende bimelwa bindi khumuyimile kisoko ibindu bino niye munyala mwakusya mwanyola kisente. Khwenya abana befwe basome na khwenya abana basome la sikuma bikuli byefwe bebilayi. Tunataka tupanue shule zetu sikuwe kama shule zingine katika sehemu zingine za Kenya. Kwa sababu mara nyingi sisi tunapaki nyuma kwa sababu hatuna vifaa za kupeleka watoto wetu mbele. Hizi colleges zetu ziko hapa, vocational colleges, university kama ya Kibabi, polytechnics. Tunataka kuona watoto wetu ndio wakuwe wengi katika hizo colleges. Na mzazi ukiwa na mtoto usiseme umeshindwa kupeleka mtoto shuleni. Sisi tutakuwa tayari na mimi nasaidiana na wazazi kulipia watoto fees waende shuleni. Maulile basa. Maulile vijana. Ya mwisho wabejanga ku mpango mu serikali ya Uhuru Kenyatta balinda mama. Bakimanya basazi. Nono mpango koko kweja kwelazi lakini ezenganisha mu kaunti ya Bungoma ndarudisha hiyo kitu na tutaanza kulipia wamama wetu akienda hospitali kujifungua. Ukijifungua serikali inalipa karama. Wewe unapepa mtoto naenda nyumbani. Hiyo tunaita team care. Sawa sawa? Vijana mko tayari? Msiokope wakina mama. Sawa? Kama ulikuwa naomba karama senda karibu na mama. Isenda kalaka la abwene asana. Noli musilo okakona lilota. Maulile we khalaba nabusa malo khulekha efe karamiri. Maulile ese namukhesisye nekhende kuha mheshimiwa naramananyo anano ne mwama na buli mundu achengo nalekho nende sindu sikekhe ita hata wakabira wa mama pima loso nanywa ku credit to nanywa no lip ita newenya kunywa hata taska onanywa taska yo chikabe cho mwamiko munafukira kukende fwezi mwana wabenyuma baba kulole kama kono kenga asante wala muje sirishe bahumanya umura bahubone kabujayi bahumanya
Beleka ndui bakubone Elikoli bakumanya Kimilili bakumanya Tongareni bakumanya Obuya West bakumanya Obuya East bakumanya Bandu bosi bakubone Mheshimiwa wa timu bakumanya Ndio chaguo la watu wote Tena kiongozi wetu sote Timu bakumanya Bandu bosi bakubone Anayefurahisha moyo wangu